Yes, now the in-laws, the daughters-in-law nibaga omugusi atenyi. Omukoro gwo kushendekyereza kandore gutandikire n'ekitambo kya misa ekyebembirwe Bishop wa Fort Portal Diocese Right Reverend Robert Muhirwa ohigira bebembezi kukorera abantu bitu kutarukwekora. Konyere yo ekibaruhanga lakatufube ogomera amazima ga Kristo twetantara okubiha no kurangira abagenzi baitu no kubaza ubundi etaroho yali alikamulinga RDC akarwara muno wenda kufa bona abantu bajja kumurora speaker kadaga bakuru mbamanya afire Mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni ahiriye amazika ga miliyoni 10 w'umuhwezi w'umutunganirizo w'ihanga Honorable Jackson Kafuzi kandi yasime mirimo element kandore yakorire Uganda na munonga NRM. Kandore Atenyi akabali member wa NRM Historical League. Kandore Atenyi akaba member wa NRC. Kandore Atenyi akaba member wa CA Rundi Constituency Assembly eyakozire constitution akole mirimo muri 1989 akaba member w'urukwato rwa orukuru expanded NRC abwa Kyaka 1995 akaba delegate mu Constituent Assembly CA. Abeka y'umugenzi kandore nabo hine bamugambireho kandi basimire mukuru w'ihanga hawo ko mugenzi umugisha wo gukorera government. Muzeyi akasavinga government muzeyi akakunda president kandi nuko batandikire kara munkize mbanze nsime government ya NRM government yetu nyenda kusima ukitinsa mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni ninkusimira kimo barekimo kurongo busaki bwono mutwerize tubutungire kandi omukoro gwa businguzi Gasha kwa Ferupo Murangira.